سلااو رێزێ بینەرên hêja ji stûdyên dengê Amerîka li Washingtona paytext xêratnawe dikim di vê bernama nû de ji bernama heft reng. Di vê bernamê de me ji were çend raportên rengareng amade kiriye ji bexçê çand û hunera ciwan û di destpêkê de em diçin serdana Berlînê dikin li ba hunermendê şêwekar Riza Topal. Riza Topal yek ji hunermendê Kurdaye got bi dehê salan xizmeta huner û çanda Kurdî kiriye ji zêdetirî 5 salî ve li Berlînê dijî. Bi hezaran tablo û wêne afirandiye û çîrokên zaroka nivîsandiye. Hîna jî bêhêvî nebûye û berhema xwe berdewam dike di vî temenê xwe yê mezin de. Hunermendê şêwekar Riza Topal yek ji hunermendê Kurdaye bi nav û deng e. Got bi salan xebata hunerî li Ewropa kiriye û matîvên Kurdî bi her kesekî ve daye nasîn. Riza Topal di sala 1934 li gundê Hulman ya bi ser Dêrsimê ve hate dunyayê. Efserê 5 salî got hunermend Riza li vê malê li Berlînê dijî. Li vê de jî xewn û xeyala xwe dawirivandiye ser Gazeba Van Kavalan. Pince bir sala li birame vêne çêdikim dinivîsim dixwînim gelek xwendin pir dixwendin nivîsand û vêne çêkirin seyahat kirin gelek seyahat sî carî zêdetir seyahat kiriye wek Hindistan, Kenya, Malezya, Brezilya, Venezuela, Kuba gelek gelime kuva çûma min vêne çêkiriye û nivîsandiye. Ji ber girêdana şêwekar Riza bi nasnameya wî ya Kurdî ve ew rastî gelek astengiya bû li Almanya û nicatperestiya Türkan li wê de gef û zorî lêkirin. Ji ber wê jî hunera wî gelekî bi zehmetî derbas bû ta goriya xwe di nav galeriyên cîhanê de dît. 1975 resmekî mezin çêkir pir rengînî çêkir min berê xwe dayê ava ez ki vê rewşê de biçim divê biçim Awstrakê ve nedixwest arzû lezerim Awstrakê çêtirim bû motîfê min memleket pir e ez ê vegerim têm rengan têm bikim modîle bikim. Şêwaza gobkar aniye şêwazeke berfireh e. Gelek jê derên wê hene ji abstrakta, modern heyanî realîstê ve. Lê Riza xwest di hunera xwe de dûrî matîvê Kurdî nekeve û girêdana wî bi çand û kultûra Kurdî ve bimîne diriya hunera xwe de. Zamanê min ki zêde dibû hebû vêne çêkirin bi rûn dixebitiyam vêneyê rûn ya avê pastelê rûn grafîk mozaîk serwana hemî xebitiyam. Bi hezara tablo û berhem afirandiye û gelek rûyên kovar û pirtûkên Kurdî xemilandiye li Ewropa û li Kurdistanê jî. Di nerîna wî de got siyaseta Kurdî partiyên Kurda guhdanê bi hunera Kurdî nakin û wê baş nanirxînin wekû alavekî baş ji bo pênasîna pirsgirêka Kurdî bi cîhanê ve. Walî Kurdan Partiyê Kurdan dixwazin ji te fayde bibînin te bixercînin ama çi nadin digirin yani bîmaneyê te wana xebat te mana xwe te nedîne virê ji xebatekî baş nakin xebata wana ber çavan tu sektine. Ji bilî şêwekariyê ve jî
رضا مجولی نویساندنê dibe û dixwazit wan nivîsandina de tiştê ku nikare ser kevalê derxîne diriya nivîsandinê de bîne ziman. آسمان پاکش پاک سرسو زلشین وکری فدای که بو میزه تماش Daroja îro hunermend Reza di nav tablo û kevalên xwe de dijî. Bi hezkirin destê xwe di duwan wan dipelîne û hîna jî hêzê de dixwe got tabloyên nû çê bike û hunereke nû biafirîne. از تنیم چی بکم گر قوتا من تونه تشتکی من تونه آن تک امکان که من بنویسیم راست رو ببینم چی بکم اما علی کار در و کس تونه تشتکی وارو اینه Daxeftinê xwe de vî tiştî diyar dike got me tirsîna wî heye ku ew ji vê dinyayê bar bike û bi hezarê tablo û berheman li paş xwe bihêle bêxwedî û xwedan. Ji ber wê jî wî bang li Kurdan kir got ev berhemên wî têxin mozexanakê de dagobên parastin û bimînin nimûneyeke baş wekû çavkaniyeke hunerî û rengîn ji Kurdan re. Şêwekar û peykersaz hewkar resken lê galeriya şanedêr lê Hewlêrê dixwaze got serbora xwe ya got ji 22 salan zêdetir e di hunerê de bi mêvan û hezkiriyê hunerê re bar veke û xelkê nêzîkî hunerê bike birêka berhemên xwe. من هاوکار ڕسکن شێوەکار و پەیکەرساز زیاتر لە 22 ساڵی ڕابردوو خەریکم بە کاروباریشی هونەری هەڵگری بڕوانامەکانی دبلۆم بە کەلۆرز ماستەرم لە هونەر و ئەزمموی ئیشکردنم زیاتر لە ناوخۆی کوردستان بووە لە شارەکان و نزیکی 10 ساڵیش ئەزممونم لە دەرەوەی وڵات لە ئەوروپا و لە دووەلی ئەقلیمی هەبووە و زیاتر ئیشەکانی من ڕاستی لە نهایەتی نەوەتەکان دەست پێ کرد بۆ سەرەتای 2000 ئیشکردن بوون لە نێو شوێنە گشتەکان لە سەر شەقامەکان لە ژێر پردەکان لە نێو با بڵێن قوتابخانە و شوێنە گشتەکان بەگشتی ئیتر پلانی ئیشکردنی من هەستم کرد پێویستی بەوەیە کۆ بکرێتەوە لە یەک شوێنێک و دوایەوە بیرمان کردەوە ئێمە لەگەڵ کۆمەڵێک لە برادران کە وەجبەی یەکەمی یاخود بڵێن کۆلیژی هونەرە جوانەکان بووی لە هەولێر بیرمان لەوە کردەوە گەلەریەکی تایبەت داممەزرێن بەداخەوە پێش ئێمە هیچ گەلەریەک وجودی نەبوو لە هەولێر یاخود مێژووی گەلەری بەردەوام نەبوو لە پێش ئێمە ئەو بوو بە پاڵپشتی پارێزگای هەولێر توانیمان گەلەریشانەدە داممەزرێنین خۆشبەختانە ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم تەنها گەلەریەکە کە بە بەردەوامی لە بەیانیان تا شەو لەسەر ئاسی عێراق ئەکرێتەوە. دیارە گەلەریشانە دەر ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو لە هەڵسەنگاندنی کاری هونەری هونەرمەندان لە ناوخۆی کوردستان و لە دەرەوە بە تایبەت هونەرمەندانی بیانی کە لەمە پێش ڕەنگە تەجروبەی ئیشکردنیان هەبووە لە باشووری کوردستانیان لە هەولێری پایتەخت بەڵام بەو شێوەیە نەبووە با بڵێن لە مەرکەزە ڕۆشنبیرەکان لەنە هۆتێلەکان چالاکیان ڕێخستووە دیسانەمێ ئاماژە بۆ بکەم لە پێش گەلەریشاندەر گەلەری تر هەبوون بەڵام خەڵکی ڕەنگە ڕۆشنبیر بوون یاخود مەوەبەستی بزنس زیاتر بیرانێ کردبێتەوە ئەو کاتە هەستەکرێ تەجروبەی ئەوان لەبەر ئەوە بەردەوام نەبووە ڕەنگە خۆیان ئەکادمی نەبوون یاخود شێوەکار نەبوون یاخود پسپۆڕی تایبەتیان نەبووە لە بواری هونەری نیگارکێشان و یاخود شێوەکاری بەگشتی بۆیە دەبینین ئەوان نەیانتوانیەوە بەردەوام بن. ڕاستی ئەزمموی من 11 ساڵێکە لێرە و زیاتر 15 ساڵێکە ئاڵو گۆڕی تابلۆشەکەم پێم وایە خەڵکی خانەدان هەن لە هەولێر بنەماڵەکانی با بڵێن بزەیەکانن یاخود ئەسلی خەڵکی هەولێرن و لەگەڵەوەش خەڵکێک هەیە بۆ نمونە هەر خەڵکی ئاساییە بەڵام ڕەنگە بژێوی ژیانی باش بێ. ولایتا کالیفۆرنیا یا ناسکری bi çalakiyên xwe yên hunerî û yên seyr û balkêş Festîvala 3D ya Çirayê li dar xist.
دناوا مزخاناکی ده دا گو هر کس جی کاربن سرداناوی بکن و دلخوشی جوان برهمان ورگرن. سەڵفیڤیل جۆرە مۆزەخانەیەکە کە تیادا میوانان تەنیا سەیریشت ناکەن بەڵکو خۆیان دەبن بە بەشدار و ئەزمموی تازە دەبینەوە. ئەم مۆزەخانە بێهاوتایە لە باکووری کالیفۆرنیا کە گەشتیارێکی زۆر بەخۆی ڕادەکێشێت دەرفەتێک دەڕەخسەنێ بۆ میوانان تا ببن بە بەشێک لە دنیای خەیاڵ و فیلمەکانی منداڵی. Selfieville is over 10,000 square feet of سلڤیڤیل شوێنێکی جادوویە زیاتر لە 10,000 مەتری سێجایە کە دەتوانیت تیایدا ڕسمی خۆت بگری. لە تاریکیدا ئەزمموی بریقەدان دەبینیت. چەندین ژوورمان هەیە، شوێنی ئەمۆجی، ژووری پەپولا، شوێنی سحر و خەیاڵ. تەنانەت ئەگەر جلێک لە بەربکەی دەدرەوشێتەوە. دەتوانی ڕسمی زۆر جوانی پێوە بگری. لە مۆزەخانەدا دەتوانی لەسەر مانگ دانیشی، دەست بخەیتە سەرشانی یەک قۆچ، بڕۆیتە قوڵای ئۆقیانوس و بڕۆیتە هەر شوێنێک هیوای دەخوازی. everyone, all ages, family. I have people telling me ئێمە کاتێکی خۆش بۆ هەموو میوانان دروست دەکەین. گرنگ نییە تەمەنیان چەند بێت. خەڵک پێم دەڵێن لە سلڤیڤیل جارێکی دیکە منداڵ دەبنەوە. ڕسم دەگرن و بیرەوەری خۆش دروست دەکەن. بێ لە دروستکردنی کاتێکی خۆش میوانان دەزانن کە 25% پارەی تیکتەکەیان سەرفی پشتگیریکردن لە منداڵانێک دەکرێت کە دایک و باوکیان نەماون. یەکێک لە ژوورە بەناوبانگەکانی مۆزەخانەی سەڵفیڤیل ئەو شوێنەیە کە تیادا سەمای ڕووناکی تریدی دەبینی، سەمای ڕووناکیەک کە دڵی گەنج و بەتەمەن خۆش دەکات. is a really unique experience. It's an interactive museum located inside the Golden State Theater. ئەمە ئەزمموونێکی بێهاوتایە. مۆزەخانەیەکی جوانە لە گەڕێکێکی مێژووی کە لە ساڵی 1923 دروست کراوە. هەروەها وتم ئەزمموونێکی دانسقەیە. میوانان پێشانگای سەمای ڕووناکیەکی هەژدە خولەکی دەبینن. لە سەرەتاوە خەڵک نازانن چی دەبینن و لایەن ئاشکرا نییە. زۆر کەس بە تەمانین سەمای ڕووناکی ببینن و سەرسوور دەمێنن. ئەم شوێنە بۆیان سەیرە و بزیان دەبینی. هاتم بۆ ئێرا و دیتنی ئەم شتانە هانی مناڵەکەم و خوشک و براکەم دەرفە ڕەخسان بوو مناڵان تا باشترین و خەیاڵترین ڕسمەکانیان بگرن. هەموو ئەمانە ئەزمموونێکی زۆر سەرسوورهێنەر بوو. هەروەسا خۆم هەستم کرد دووبارە گەنجم بە دڵنیاییەوە دووبارە سەردانی ئەم مۆزەخانە دەکەم و پێشنیاز دەکەم هەر کەسێک دەتوانێت سەردانی بکات. کاتێکی خۆشمان برد. مۆزەخانەی سەڵفیڤیل لە شاری مانترێ وڵایەتی کالیفۆرنیا شوێنێکە تیادا خەونەکانی منداڵی بە چاو دەبینی. ئەم مۆزەخانەیە بە دروستکردنی کاتێکی خۆش بۆ بنەماڵەکان و پێشکەشکردنی بەشێک لە داهات بە منداڵ هەژارەکان بە کۆمەڵگا خزمەت دەکات. ئاوا هۆما، دەنگی ئەمریکا، کالیفۆرنیا. باژارê Reqa li bakurî Sûriye got ji ber Daişê bi piranî wêran bûye. Ev bajarê got di nava xwe de hemû pêkhateyên Sûrî himbêz kiribû. Niha careke din dixwaze vegere jiyanê û dergehê xwe li ber her kesekî veke. Ev koma folklorî li Reqa nimûneyeke ji rengê vî bajarî. Gohîna jî jîndar e bi xelk û hunera xwe. کوما رقه فلکلوری یک جکومن موزیک ناسکریه لباجار رقا. پشتی رزگارکرنا رقا اندام نوی کومه لهف جویان و اوکار خوا بردوام کن. طبعا احنا الفرقه کوما رقه یا فلکلوری سال 1969 هات دام از راندن. وان امورن خوین موزیکین تایبت هنه و پر کفنن وکدف درباگ بلور و ربابه. اف امورن سرکنه ین کوما رقه یا فلکلوری. اف همو امور جچرم و تخت هاتنا چیکرن. آواز و بیجین کوما رقا فلکلوری بدگرن 10 سالان. و دخوازن چند رقا بپاریزن. لجبو دم هاتیه گوهرتن و نفش نوجی لوان گوهدار کن وان هن گوهرتن د آوای آوازان دا گوهرتیه. بيجو بيجا وآواز بقشتي بين جوهرتن. طبعا هي اسم ناوي فلكلوري تواتها كو تشتكي كفنا ام آوازين كفن دبيجن لسر دستين هلبزوانين كفن هاتنا نويساندن تمني وان هلبستان زيده 100 سالايا ما تو جوهرتن دبيجان دا نكريا لما موزيكاوي مودرن كريا مهن آواز لستر كرينا جيين كفن.
دما دا سلاتاريا داعش دا همو اندام كوما رقايا فلكلوري دست موزيكي و آوازان بردان جبر داعش جزاين گران يند موزيكي دا کار دکن داني لأنها ناواندا چاند و هنر همو آلیکاریان جوارا پیشکشتکه و کار خواب آواکی باش بردوان کن. طبعا لو رجعنا لورا لايام داعش گوان وگرن دما د سالاداری داعش نه موزیک و نجیوینه کش و هنرمند هبون کار ناوندا چاند و هنر هات بو راوستاندن جیان هنری هات سکناندن همو تش قدغه بو او اون اف کار دکرن سر وانده هات برین ها كوما رقا فلكلوري د مراسم فرميدا كونسيرتين خواه پیشکشتکه و لگلک جهان دگره جبو فلكلور گل رقا بلافده و نای ونداکرن و جبری کرن رایبر کالو دنجي أمريكا رقا بنابراین عفرین تارومار بونه هن لکامپا شهبامانه و هنکی دنیجی چون کوبانی و الجزیره هنرمند هیوین خانی یک جوان پنابرایا گو لکوبانی بجیبویه به هلمتک مزن خسگو ناوندک موزیکی وکه و جوات فیری موزیک و سترانی بکه داگو هیوی جی ساغ بمینن بخلکی عفرینه را هیوین خانی هنرمندک کرد جباجار عفرینه پشتی گوراستی کوشبریه لسر دست گروپین چکدارین سوری و ارتشا ترکی و هاتن لباجار کوبانی بجیه بو. هیوین لباجار عفرین ماموستایا موزیک بو. جبلی وی یکیجی کومک استرانان آوا کر بو. و دوار هنری دا لگل هفجین خواه دخبتی. پشتی در بازبونا سال و نیوکه لسر کوچبری وان هیوین خواست جارک دن خبات و چالاکی انخواه لکوبانی جنوبا بریخه. لورا لگل هفجین خواه بریارا آواکرنا اکادمیک میوزیک کرن. البداية ما بي يعني احتياجات موسيقى رهاية هنا كي سال أكاديمية معها تنانا البداية في مجال تنانا جبركو أجي كوري ما يعني أم كده هرا متخوزن أم وي كوري أم زونن أم لدور خواجي بلاو بكر يعني دوی اکادمی دا گوناوی اکادمیا وجین لی هاتیه کرن هیوین و هفجین خواه حسین خانی ده لسر 5 بشانجی موزیک شاگرتان پرورده بکن. لگور حسین گو پرورده کرن ده لسر نوتا فرانسی بی کرن. هر وها جدنگ امریکا را دا زانین گو آرمان جوان جوکرن وی اکادمی اوه تا گو آستا هنریه لدورا کردی بلند ببه و با آواکی اکادمی موزیک بی فیر کرن. استيعاب مشتولا براد برنگی آلات هم دند کن جوام کمان هیا جمع تموری باغلمه هیا عادی دیوان ساز هیا رتم هیا عود هیا جنبش هیا مقعد نفخیات آلاتگی پیانوجی پیش رو جمع داخل هم خواستم پیانوجی بدن هم خواستم برنگی اکادمی زارو که خفر بکن جوی پیش رو جوی باجاری هنر که اکادمی لأما أصالات ورسامبوني بيجي هم برشاف دبن يعني هم بير ناكن هم ملاتكي كومانات هي بعد منتهي معنا تراث وكرapورة كي ما هي بهم سر بسكرن. تزانین گو پشتی خلک عفرین کوچبری کوبانی بون لدور گلک پروژه آوا کرن. چه پروژه این آبوری مینا وکرن و آوا کرنا دکانان و کارگهین جلان. و چجی پروژه این چاندی و هنری مینا پروژه هیوین و حسین خانی. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی وکو مبری نهاجی گوته پنابرین عفرین لهر دره تارومار بونه د کامپا شهباد جی جیان لی بردام دبه به سر استنگین جیاناوی جی نوروز رشو پیامنی رامه هر جاره بشکی جهویین و کامپی مرا پاروت که وی جاره دنگ بیج محمد ولید پیشکشی مدکه جرو ربي عالمي راست أزلي خاني ورم قيب جمرو فكي بتشوف سري خب ببينم أمان دلو ببينم جعفرين دورة ولشهبا پنابرة لدلوي لجياي كرمنجة دنگ بيج محمد وليد ده هفديدنا كطيبت دا جمرا قال سربيهاتي وهنا راخو كر
او دبیجه کوژ چوکانی دا چیروک و هلوستان بالاوی کشاندیه لی هری زیده ویج دنگ بیجی حسکریه کو بجمیل هورو حسنازه و علی تجو باندور بیه لو ما خواستیه به بدنگ بیج تشتيق دل دا مجي حسكر وازبر في تشوم دنگ بيجي بو جبرگ چوكو دا ما قل دنگ بيجي دنا مالي قهدار دكر بباف وكالي خرا دنگ بيجي دا ما راستيك دديد دنگ بيجي دا اوينك راستي تدا هيا اوينه باف وكالاي اوينه كرداي تیزانین کل عفرینه به صدان دستان انگلری و چیروکن جه فلکلورا کردی هاتنا گوتن و جعالی دنگ بیجن عفرینه و وکا کلام هاتنا تومار کرن محمد ولید جی خودی کدک بالکشه دویواری ده استران نیتله گهدار دکه تر به و استرانا جبری و به 5 سال ده هاتی گوتن سواک فرهاد و شیرینه چیاروک بی مکر استران عاشق کرم چیاروک بی مکر استران جبرگ خلکی کربی ایخا یعنی پر استران مهانه دنگ بیجین مهانه کسندن کرن آخا دست خو کشانج قلب درک دنه بر خود آخا گرنو کلو کفری دیوره و رحمتی ایلو فرادی ولید دبیجه کو دجمن و نیارن کردان تمی هول دانه چاند و دیروکا کردان دست سر بکن و بکن یاخوا کو او مترسی ایرو لسر چاندا کردی لعفرینه هیا لو ماوی دست بفیر کرنا زاروکان لسر کلامن دنگ بیجیه گریه تراث و فلکلور و دنگ بیجه سیوما امجه به دور کتن لدیسا از کاری خود سعی کم من گروپک جزارو کن پیدا کرد و گروپ هانی سرهف و مخواست از دنگ بیجیه جوار خیا بکم وان هو بکم دنگ بیجیه جبرگه بلا دنگ بیجیه نمره لانه هبین و تنبین ما ده دنگ بیجیه دو تیناس کرن لکیلکا فیرکرنا زاروکان ولید پرتوکک چاپ گیریه تیدا 4 دستان انگلری نفساندنه هر وها نها لسر پروژه که دور دنگ بیجن عفرین 200 سال بوری ده دخبته ولید بانگل هنرمند عفرین دکه تاکو خودی لچاندا خودر کفن و ام جهاف بجقين حر هنك جماعة بولاتكي كاتن ل جرجا ام خونه پاريزن ام لسر كفنا شوبي خو لسر دنگ بيجي خو لسر هنري خو نسكنن بخوده ام جي دور كفن و ام جي حر تشتكي محرم ببن و هندا ببن د ناوبرا کامپا پنابرتیه و پرتوکخانه کامپه ده دنگبیجی عفرینی نافدار محمد ولید چاخنخه دور جای کرمنج دبورینه او چند حسکرین دنگبیجی لهف رودنن و بریارداری آوگر عفرینه دینن زمان ما سرجه کنو بگورن ام ده عفرینه نابورن گر یک جمع بمینه ام هلوسته خانه گورن باری ما گل کی گرانه یک بون جر درمانه نوروز را شدنگ امریکا جه کامپا پنابرن عفرینه شهبا زانینگاها مریلند تکنیک کنو آفران دیه داگو گهدار کرنا کنسرتین موزیک و بشن هنر آسان بکه جهر کسکیره گول کوی دبجی کاربن بری خوبدن و لی گهدار بکن Teknolojiya nûya ku ji hêla lêkolînerên zanîngeha Marylandê hatiye afirandin derfetê dide her kesê ku bi cotek berçavkên dîtina rastîn di havirdorekî bê hempada beşdarê konserên muzîkê yên klasîk bibin. Ev teknolojiya du tiştan tîne digel hev. Yek hunera muzîkvan û yadin danandina veneyek bi 306 dereceyê. Temaşevan dikarin tevahiya dora xwe bibînin. Right now, attending of opera is limited based on آنها بشتربونه کنسرکا اپرای گریدای جه کنسری بوهای و کنسری و دما پیکاتنا کنسریه
یەک ji wan pirsgirêkin ku min dixwest ez çareser bikim ew bû ku ez bibînim gelo em dikarin hunereke wekû operayê ku pir taybet, berfireh û balkêş bigihînin gel anjîna. Tevliyevkirina müzika klasîk û teknolojiyê dibe ku nexwezayê xuya bike. Lê bo müzîkvanan wekî profesör Irina Muresanu ev bi tevahî derê dinêyek nû vedike. The concept of performing outside تگینا کنسرک لجاگی وکری وکیا درگهک بوتانیک ام دکاری موزیکوان ارژنتینی ارستو پیوزیلا گهدار بکین به و اوانه ممکن با جبرکو اف دنگل جدر وی نای بیستن لجبرکو از برچافکا هولوگرام بکاردینم و مبری اف میوزیک لعوده اکی کنسر تو مارکریه از دکارم خود ناف کلیل کم بدف دا ببینم Bo bêhem pabûnê lêkolîner konsera Merasuno di stûdyoyekî taybet de tomar kirin pişra çûn dargeha botanîk ya neteweyî û katedrala New Yorkê û dîmenên bi 306 dereceyê kişandin. The most difficult part of this project was Dijwariya herî giring ya projeya me heftakirina hunermend û cî bû. Ji ber ku ew li dû deverên cuda dihatin tomarkirin. û şêwaza heftakirina kurahî û ronahîkirina mûzîkvan û hawîrdûra wa bû me karekî pir giring û dijwar bû. Zanîngeha Marylandê bi Müzexaneya Nîvsyûm re hevkariyê dike da ku çîrokên bi her cûreyê vebêjin. Di yekî de mirovek rola kesekî ku hewl dide di dema şerê sar de ji Rojhilatê Almanya ya komünîst bireve dileyze. It is one thing to have the guard towers. تماشاکردنا li birca çavderiyê tişteke û ceribandina wê li ser erdê tiştekî din e ku tu xwetêxê şûneyekî ku ji bo azadiyê direve û segên nobedar jî didin dû wî û kevirên hûr dibin lingê wî de ne û nobedar ji bircên çavderiyê ronahiyê didin ser wî wî gulebaran dikin. Projeyên wisa evê derfetê bide xwendekarên bijîşkî da ku bikaribin emeliyetên aloz biceribînin û evê polîsên pêşerojê bikaribin rewşên xeter ku dibe ku dikarin xwe da rûbirû werin bi vê teknolojiya nû biceribînin. Zanyar bawer dikin ku ihtimal tenê bi xeyalên me sînordarin. Bînerên hêja vê raporta balkêş em giştin dawiya vê xelekî ji bernama heft reng heyanî bernamak dinê her şad û bixtewar bin.